Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Mawphanlur Integrated Village Cooperative Society Limited harengkat ka jingat relang pat katanat jengok kai perthai jong ka jela ka si na Shillong pat ka dorbar snong Mawphanlur kin Pynlong ya ka tamasa ya ka balatip kerteng kum ka Mawphanlur Nature Fest arhajar arpulai. Hakani ka tamasa ka ban sedang nadu ka khat Tarik Lber arhajar arpulai andan shibun ka jing penbernia ki baper ki bakentup nadu ka jing kiulum ka jing kom nya thuk ka kinglieng ka jing bam jing di sngau bhabat kiwei Sekretari jong ke Mivcs ubak boni lingdo uloong ba hakni kasngi kan donru kaput katem kaban sedang nadu kapor arbaji no phai sngi kabakan thup ya ka thunderscape kabade ka weni kin hun ruwai ka bala pawnam pha hak jala meghalaya nakshno nongstan ka quills DJ na Shillong ka kun hun dibrin one job soklet but DJ one shan one ne ban tik ya ka shapi pada ni pe ka chunan ya ne video kalong ba ngindon ka festival ka Pynlong Mawphanlur akan Tarik mentau Myanmar ka bade sedang ka ban sedang nadu pipor basikok BTA dan program bayre menolba ikinong penolba nong put ka pemberian atau si yang di abji seneng iki jingla ka ini si akan festival kindon iki kemennya kindon ka put katam ka sedang abji janmit ndai akan ka festival ka Kaneka festival abang yang akan tengah Mawphanlur Nature Fest. Dah kembali ya simpen talang dan Pynlong ya kene. Dah Mawphanlur Integrated Village Cooperative Society, berkat Tourism Department kerasukan Meghalaya, berkat SIM pada Shillong. Di kijing lekai kibadun kibabunjat akan ekstri Shillong untuk kijing kingling, kaputing, kijing penlebaran hebat, bawang kapai dressing, food, kabam, berkiwe. Dengan kod aware ya pi kipadbak. Kun samla kan senang kilong bilang pala si masuklah ini kita sebab insya Allah ban akan negasi ban penuan pek ban sakit lejong mak ya jinglah kai bagi program kur iba serta di nongwai bapona jauh west kasih jauh kali kasih jauh state ini kin mana negasi jika bayro mana negasi kan lau lais pak tengah sikit uang kubesi.